Эконом класс 12 километр жүрүп келдик, Кудай кааласа, иншалла. Кент 5 звездочка басабыз. Ошо, Кудай буйруса, туугандар, мына 3 заказ менен, 3 заказ менен 1520 сом болду. Саат 9-дан 10. Биз 7:30 баштаганбыз, Кудай кааласа, 1,5 саатта. Бул өтө сонун, Аллах Таалага миң мерте шүгүрлөр кылсак болот. Анда эмесе, Кудай кааласа, заказ күтөбүз. Кандай заказдар берет экен, иншалла. Короткозуп заказ берсин эми. Погода Питерде, Санкт-Петербургда жамгыр жаап атат азыркы учурда. Суук, эшик. Туугандар, азыр бабушканы алып келдим, байкуш. Кой десем болбой. 1 саат жүрүп келдим. Кой десем болбой, байкуш 50 сом. 50 рубль чиби берет. Не надо десем болбой. Я понимаю, я Таджикстана жила, дейт. Кудай буйруса, мына 4-нчү заказ басабыз эми, эконом класс. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для уже экспресс алып коебуз. Поставьте нам оценку в приложении. Мына 4 заказ менен 2357 сом болуптур, Кудай кааласа. Кудайга шүгүр. Поехали анда. Туугандар, ошо мына каналга катталып, Кудай кааласа, мына бул жагына дайым күнүгө чыгарып турам. Иштегенди, экономда кандай болуп атат жумуш, кызыктуу нерселерди тартып турабыз, Кудай кааласа, рекламаларды кылабыз, кайрымдуулуктарга Кудай кааласа аракет кылып, эми чоң кайрымдуулуктар кылабыз. Жардамды көбүрөөк кылган аракет кылалы. Бул садака жакшы дейт го. Кудайым куру томаттан өз сактасын, туугандар. Лайк басып, подписка кылып, поделиться кылып, колдоп коштоп турабыз, туугандар. Кудай буйруса, барыңыздардан Аллах Таала ыраазы болсун. Рахмат. Ушунчалык мени колдоп коштоп, подписка басып, видео киргизсем, комментарий жазып, эринбестен. Сиздерде бир туугандарым барына Кудайыма миң мерте шүгүрлөрдү кылам. Кудай буйруса, 6-нчы заказды алып келдик. Мына 3138 рубль иштеппиз, Кудай кааласа. Мына 12-ден 20 өттү. Биз 7:30 баштаганбыз ишти. Аллах Таалага миң мерте шүгүрлөр болсун. Анда эмесе, көрөбүз, кийинки заказ кайка деген. Мына Кудай буйруса 1,87 менен берип атат. Машалла. Өтө сонун берип атат го. Ушундай, туугандар, экономдо иштесе болот. Бул главный таксиде шүгүрчүлүктү билишибиз керек да. Ар бир нерсеге шүгүр кылмайынча акчада барака болбойт. Ошон үчүн таксиде комфорт плюста иштейбизби, экономдо иштейбизби, шүгүр кылып, сабыр кылып, сабырдын түгү сары алтын дегендей сабыр кылалы. Кудай кааласа, баары жакшы болот, иншалла. Эртең менен эрте туруш керек таксиде. Убакытты туура пайдаланыш керек. Досторду чача-мача кылып, бензин куюп берем, эмне барып келели дегендер жогораак кылыш керек, азайтып. Только иштеш керек да, ошондо бул таксиде жакшы болот, туугандар. Каждый 10 саат, 12 саат иштеп турсаң өзү жетет, иншалла. Кайра эле биз бул жакка кирет экенбиз, Кудай буйруса, 12 мүнөт жүрдүк. 2-1 менен берген. Кийинки заказ Кудай буйруса кеттик анда. Ушундай, туугандар, Кудай кааласа, иштейли дагы, набет кылабыз.
лайк басып, видеоларды бөлүшүп турабыз, туугандар. Кудай буйруса мына Кыргызстанга барып келдим, иншалла. Эми мына кайрымдуулукту дагы Кудай буйруса күчөйтөбүз эми. Бат-баттан чыгарып, садаканы көбүрөөк беребиз эми, Кудай кааласа. Видеоларды чыгарып турам, колдоп, коштоп туруңуздар. Бул канал бир эле таксин эмес. Кайрымдуулук кылабыз, Кудай кааласа. Ушу ооруган, канчалаган муктаж болгон бир туугандарыбыз бар. Ооруп жатат төшөктө, канча жылдан бери жаткан бир туугандарыбызга колубуздан келишинче чогултуп, биримдикте бир муштум болуп жардам берген аракет кылабыз, туугандар. Ушундайда жашоо. Бул байлык, бийлик, бул бир күндүк нерсе да. Өлүп калсаң бардыгы калып кетет. Койт картаңда 1 миллион акчаң болсун, жо банкка салып койгон 2 миллион акчаң болсун, эч ким билбейт да, мына 5 мүнөттөн кийин не болушунчу. Мына Максат ажыбыз айткандай, 1 секундда канчадагы адам кетет деди го. Ошонун арасында мына жокпуз дегендей жашап атабыз. Аллах Таала күн тартуулатына бүгүнкү күнү дагы, например, бардыгына шүгүр кылып жашашыбыз керек да, туугандар. Кудай буйруса баары жакшы болот. Биргеликте бардык нерсени чогуу алып барабыз. Эң башкысы мени колдоп, коштоп, лайктан басып, анча-мынча кемчиликтерди, сындар болсо жазыңыздар, туугандар. Мына жерден туура эмес сүйлөп атасың, мына жерден туура эмес кылдың деп жазсаңыздар комментарияга, мен окуп, ошол жерлерин тууралайм. Анткени сиздер мага кемчиликтерди жазбасаңыздар, ким жазат? Чындык ачуу болот дейт, биз чындыкты туура кабыл алабыз. Сын сөзсүз айтылып туруш керек. Идеальный адам жок да, туугандар, туурабы? Бардыгыбызда кемчилик бар. Ошондуктан сиздердин жардамыңыздар менен Кудай буйруса иштерди толук алып барабыз. Клиенттикке келдик эми, клиент ар жака чейин өтөйүн десем, угулда подъезд эле бул жерди тоспойт тур, кызыл. Мына мүмкүн эмес деген лентаны. Анда ушул жерде туруп турабыз, анда клиентти күтүп. Бул Бухарецкая 30 дейт. 2,5 километр экен. Добрый день. Да, здравствуйте. Стоять будешь или поедешь? Ну там, видите, там лента стоит. Я и спрашиваю, будешь стоять или поедешь? Нет, я назад не даю. Назад хочешь? Да. Я вперед еду. Странно. Лента турат. Бул болсо вперед едет деді ғой. Қара, басайлычы. Добро пожаловать. Не 167. забудьте пристегнуть ремни безопасности. Либо. Даже на заднем сиденье. Поездка по Яндекс.Картам займет 8 Бухарецкая 30, минут. да? Ну да, континент.
Это единственное, что нужно человеку. Так что держите нашу руку, да и сердце тоже забирайте. Русское радио всецело ваши рядышком. Помогаем, желаем доброй жизни. На остановку остановит, да? Ну да, здесь. Сейчас чуть вперед будет, там сзади автобус. Все, хорошего дня вам, до свидания, всего доброго. Спасибо за поездку. Заказ будет Туғандар. оплачен картой. Құдайға Пожалуйста, шүкір. убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания Сабырдың түгі поставьте сары нам алтын оценку деді в ғой. приложении. Азыр Құдай бұйырса біз центрге барабыз. Галерея деген Московский вокзалдың Питер, Санкт-Петербургтың ошол почти центр болуп калат. Машалла, клиент жаныбыздан өрүп коюп турган ушунун рахмет. Бизде эме лавкамда КамАЗ. Рахмат деп ойлу, кол көтөрүп жакшылап шашпай ушундай. Бирөө пропуска өткөндөн кийин экинчиси келип туруп жаман кагат да. Кудай буйруса көрөлчүм канча болот экен, Ушундай туугандар, бул таксиде сабырдуулук керек да. Сабырдуулук өтө чоң болуш керек. По-моему, клиент кайсы жакта жүрөт экен, Пассажир написал: уже выхожу. Пассажир написал: я уже выхожу, дейт. Ну, окшойт, Кудай буйруса. Здравствуйте. Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Даже на заднем сиденье. Поездка по Яндекс.Картам займет 16 минут. Галерея, да? Да. Просто нашепчет, просто перемешает, просто весна. Ты одну лишь должна знать, я люблю тебя навсегда. Почему голоса звезд в полумраке едва слышны? Ветер слезы дождя принес, только слезы мне не нужны. Главный вход остановит, да? Вот здесь пойдет, да? Удобно будет? Вот здесь справа, прямо от вас справа, здесь главный вход. Все, Нет, хорошего дня вам. доступ в интернет возобновлен. Так, 284 сомго галерея Спасибо за келдик. поездку. Туугандар. Заказ будет 7 оплачен километр. картой. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Болду. Мен Для биз турган улучшения көчө качества Лиговский. обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Биз турган көчө Лиговский проспект деп аталат. Питердин центри десек болот, туугандар. Алыс жактан көрүүчүлөр, Кыргызстандан подписка болгондор бар. Ошо кызык болсо мына Питерден да кошо тарта кетейин. Азыр Кудай буйруса. Бул оң жактагы эки этаж, бул Московский вокзал деп аталат. Биздин интернетибиз эмне үчүн кетип калды? Бул ушул мүмкүн эмес эле. Кудай буйруса, азыр кийинки заказымды Московский
вокзалдан эле алдык. Лиговский менен азыр биз Невский проспект деп Питердин главный көчөсү бар. Ошол көчөгө Доступ в интернет возобновлен. Не туда болуп туруп калдык. Кечирим сурайм баарынан. Пешеходдун так ортосунда туруп калдым да. Машина жолу чыгып кетпейт. Ушундай болуп турат эми. Не специально тоже. Не специально. Извините. Ушундай туугандарым. Московский вокзал. Гостиница Герой Ленинград дейт. Бул жер ушу главный центрде. Таксилер багажын ачып коюп турушат. Штраф келбеш үчүн. Биз кичине күтүп турабыз, биздин клиент кайсы жакта жүрөт эми? Здесь, да? Да, только первый подъезд, если можно. Надо пойду дальше? Да, дальше. Да. Алло, я уже возле самого дома вот приезжаю. Вот. Да, вот возле третьего подъезда такси еду, сейчас подъезжу. Хотя, может, здесь сюда дойду. Все, хорошо. Да, Маке Кудай буйруса 43 минутта жүрүп кетпиз, а? Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Шундай да болуп турабы? Кандай удачный, сонун. Это сон удачный болуп кой баягы. Кайхорат келем. Салова 61 дейт. 61 дейт. Километр дейт. Шундай туугандар 43 минут жүрүп келдик 580 сомго. Кудайга шүгүр. Бүтөн сонун акча да бул дагы. Жолдор аябай грязный болуп атат. Машинаны кече жууду келип уже сыртын көрсөткүм дагы жок уже. Өтө жаман болуп калды. Бирок эч кимге мешайт бербей турайынчы. Клиенттер сразу чыга албайт да ушундай. Ушундай туугандар, колдон келишинче тартып атабыз эми акырындан. Мындан бул жагына эртеден баштап кечке чейин съемка болот, Кудай кааласа, бардык заказдар. Бүгүндө мына заказдарда кичине кемчиликтер бар, баягы эртең менен тартылбай калды анан. Бирок эртең менен 7:30 баштаганбыз жумушту. Кудай буйруса жакшы. Кечирээк общий результат менен киргизем, Кудай буйруса.
берекесин берсин деп туруп иштейбиз да. Ушундай да. Питер жакшы шаар, өтө кооз шаар. Адамдары жакшы. Мен Москвада да иштегенмин. Москвага караганда мага Питер больше мындай жагат да. Анткени адамдар аябай кичпейилдүү. Москва менен Кудай буйруса много иштеп заработкаларды мындай катуу иштеп чыгарып баштайбыз. Ошондо Москва менен салыштырабыз да, Кудай буйруса. Анан Питерден дагы мына кыргыз блогерлер жок окшойт да. Ошо бир комфорт плюс, экономда мен иштеп атам. Дагы бир мындай бизнестен ушундайлар блогерлер болсо, жо ошо батыл уюштурабыз дегендер болсо, дичкеге жазсаңыздар болот, жо комментарий калтырып. Бери мындай биз дагы Москваныкына окшотуп, комфорт плюс, бизнес класс, эконом, комфорт ушундай батыл кылып, кимиси кандай иштейт экен, кимиси көп иштейт экенди, ошол мен дагы тартып мындай чыгармакпыз да, чогуу биргеликте. Останавливай. Удобно будет, да, вас? До свидания. Вот тоже. Так, окей. 25 минут. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Следующий заказ уже куда-то тоже. Здрасте. Здрасте. А вы здесь, да? Да, у вас точка просто... По-другому? Да. Вы знаете дорогу, по которой как ехать? Я не знаю. Которую очень спешно. Азыр клиент кичине адрес өзгөрттү да. Бир-эки мындайраак келдик, кандай эсептейтин көрөбүз. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Лекс. Пожалуйста, Ушундай да? убедитесь, что вы не оставили в автомобиле Адам свои буят вещи. кылат да. Для улучшения качества Болбосо обслуживания мен поставьте нам оценку в сурангандан кийин приложении. башка жагыраак жүрүп келдим да. Караңыздар, сен муну кылган. Эсептеп койсо эмне болот десеңер, азыр клиенттер эмне видео тартып атасың деп аябай кыжалат болду. Алар да жакшы, мен сени тарткан жокмун десем анан өзүнө келди алар. Здесь, да? Да, только первый приезд, если можно. Дальше? Да. Алло, я уже после самого дома приезжаю. Вот. Да, вот возле тебя подъезда такси, я сейчас приеду. Хотя, может, здесь сюда дойду. Все хорошо, да? Сюда. Маке куда берсе. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Пожалуйста, убедитесь, что вы не Сразу оставили в автомобиле свои заказы вещи. кетти, Кудай Для буйруса. улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Ушундай да болуп тураба? Кандай удачный, сонун. Это сон удачный деп кой бияга.